Mhla kabani? Mhla Mhla 30 May. Guys, asambeni embumezi. Right. Hi guys, sesiphendukile njalo intwana zegazi alaliyazi. Ya, namhlanje mphethe esishisayo, mphethe bora. Ofa? Afa nje. Bathi. Yeah, grand. Namhlanje siphethe amayelo phela. Yeah. Ngiyagijima. Ngiyabona uyaphusha chomlami, ngibona ujika into yazona leziyana. Otherwise konke ezwi. Yeah, konke kuhamba ngendlela. Khaphela na ibirthday sisondele bhe. Ngeke ngabona upost ibirthday samo. Ngamhla ka 30 May le. 30 May. So sikhona. Siyenzelwa ngaphi kanje? Isembumezi wabantu emkhosana lapha. Hayi ububazi zwela kumele bezogcwala. Kuya Right. Mina proper ngilombuza. Right. Chomlama untshela. Yeah. Wena wayiqala njani music? Wawuchaza ukuthi uzube umusic wini? Kuze sonto ngabonga ukuthi ivuke nabo ukuthi bhuze ngiyajampela phakathi. Alright. Mina kusukeni kwami esikolweni se-primary ngangenza i-traditional dance. Ngangigida i-traditional so ngangingulida we-team ye-traditional dance. Okay. So ngaphuma esikolo sami eMlambabhele ngandethe ama-trophy ayi-5 nge-traditional. Ubabulala phela. Then ngiqeda laphana form 1 up to form 4. Ngama lokho okugida okwenza i-traditional dance because kwasokunginyangisa. Uyayisa njani ogida bithu amabhechu ispansula ibhechu kufiwa. Alright. And then after that was uhamba njani? After that 2019 kulapha ngaqala khona ukurecorda. Alright. So ngangihlala nje music Risto Vibes. So rest in peace Risto. Alandu Risto Vibes imnike umtshele ngitshengisa lapha ngoyaqala ukunjani ukungigruma from scratch. Okay. Ngazi iko ngianda mfela sketo because ngiyagrunya Risto Vibes. Okay. Yeah. Liphusha ngiyakhumbula isenzo amashosho lani. Wengigume from ukurecorda ukuthi umusic ingoma uyenza njani. Kwazi kuba kuhlungu. Uyipheka njani? Yeah. Akazi babuhlungu Thomas Chiya. Okay. Alright, so umbuzo wami Chomla man. Ngokuthi ngiyabona uthe wena kule birthday jani. Ukwenza ukuthi ukwanisa ukuconvince uChom lo lokuze nini Thomba lo ungayijivu JC. Vila bomagwaza la so bantu abancane phela bana. Lama somuntu omncane. Asayinto omncane kanti ngabantu abadala ukuze umkhiphe kubulayo umbise labani. Uya kukhulumile phela. Asikhulumile. Alright, vela le belingama lozini from uqase nombeli ihlangane khonapha ku industry. Yawu JC si manager engone muntu. Alright. Umbani manager wawo? Sifuba mali yasiphuthula manager ubani? Manager wase South Africa. South Africa. Okay. Because ngeke ngibone senza ama collaboration labo Chombe eMzansi. eMzansi ngakhulela mina ePitoli. eLimpopo khona ngale. Ngibulela sipeti. Ngiwaspeti. Awunyaka abasadi yona kyakuthiwa. Haya, nginyeje yapha. Ubulela nithi njalo. Alright, no it's fine. So ngeke ngikubuze mdala wena. Njengoba wena phela uyicool guy, Yeah, uthanda into zomsini. Hayi, mina ngithanda. Alright. So uphila nje like ama producers ethu la hayi. Liyazwana konke kuyizwi. Yeah, ngila producer le problem la. Awula. You know one. Hayi ngila. Katresu usipana lo bani? Katresu usipana lo DJ Taki. South Africa ngiyangikhandela amabhiti. Ngiyuthina amabhiti. Urecorda ngabi la? Any studio force ngiyarecorda. Umuntu le studio. Masizwe yisiphi exactly lesi studio sami? Kahle ngisebenzele eDanica. eDanica. eSouth Africa bengenzela music, then eDanica record impushe. Alright. Then ngayisebenza le Maduku. Maduku yamngapha. Alright. So mina edlong ngibona umuntu kwanda kusebenza siyasebenza. Awula problem le quality awulani lalani. Konke kushapo. Equality ikhona kanjalo nje. Estudio akula ukuthi sincane onganani. But into eqhathekile ngoproducer ukuthi ukumastela kanjani. Uphusha njani into zakho. Uswena ula stress konke kumthebelele. Abantu bazamukela ingoma. So ukuthi kona so nowani ukubhukela amashow ngale ngiyabona usemakhaya kubo Jampezi Monde ngapha esinambiyeni ngapha ngibona ubhukela. Bamfonele nambeni zami. Bakufonela? Betifika. Bamfonela phandle nxa ngiye emashows akhatshana. Management yami na le yenjani phusha endingela ama function la bephandle khatshana kodwa kwesisikhathi lamba bandinga but management yami amashows la amanye yendingela then amanye abengangapha bamfonelayo. Alright, ngiyaspana mina. Alright, go mention now ukuthi uyakuspana le lawo likuthiwa yini iDanica.
Idanika ke sebenza la. Lokhatha ke la sebenza futhi. Lokhatha ngaqala sebenza lo Gangster. Alright. Leso sebenza lokhatha. Alright. Lokhatha sasebenza kakhulu. Alright. Kwamnandi kwamjojo. Ufozi ke. Ufozi hayi ngathi mina ngene egameni azange nihlangane laye. Wayesephelile. Hayi angayimboni ngathi uthiwa ngoproducer omkhulu but azange sebenza la. Smoke keeper azange asebenza la. Smoke ngasebenza la. Hayi alana ama big dog phela lona. Yeah, umsebenzi uyawazi. Alright. Smoke umsebenzi uyawazi. Yeah, it's biblical kuyafiwa. Alright. So kule any chico kwasibana la. But wena phela ngeke ngizwe indaba phela wena uthwa yabona ileziyana iziphi ileziyana. Usebenzela izizokubulala. Ulomfazi. Yeah, ngishadile mina. Amathi uza kubulala mina sengikhulumile. Hayi ingizwe ayela nkinga. Ayela nkinga. Cause but umanager njani ukuthi ungabe le isisu yabona most of ngqali artist dan. Ngingena kumanye amakhona phela lapha nanti usithi o chick ilani wesibona uli yellow bone phela mthatha. Ama flat cap lawa le smartness. Abakudonsela eceleni. Nxa semsebenzini vele usesibhalo. But bake bekudonse. Hayi azakudonswa ukuthi nxa ngifunction vele mina nje semsebenzini. Ngiconcentrate khona phana emsebenzini. Okay. Ngiqeda lapho sesiphuma sesinjani. Sembuyela lapha inyabe ngikhona. Okay. Xa uthi mbukelo ngiyabela mbukelo khona nxa uthi isengangapha siya driver sibe back. Uma uthi kule emakhaya eduze. Kunxa uthi khona mpemini seduze yakithi ekhaya eGwanda nyabe ngisekhaya. Okay. UyeGwanda? Abantu ngona balenkani kuyafiwa. Yeah. Alright. Ngeke ngibone usipanela abachomi laba leke lisipanela nga. Chomi laba airport. Ku music. Yeah, umuntu engasebenza la lapha engaka record la engashara ingoma ngoKing Onjo lo Rasfantani. Ima Booster family. Shout out my Booster. Do my Booster family. So umbani ufounder ama Booster family. Ongisi ngathi lo wena omaziyo umnikazi wayo. Ujasani. But nxa yena ngisizwe khuluma ukuthi lama ngeke ngimkhulumele because lapha ngibe ngiyami indaba. Asizamdinga. Alright. Uzikhuluma but awukwazi. Ukuthi ngizwe ngani bathi khona kule ima Booster vele khona futhi eblawayo so angikwazi ukuthi bona umisa njani. Ukuthi balikhulisa njani ibizo lawo. Okay. Kodwa ngizotobela ke wafuna ukulwa lo Onjo. Hayi vini umfana omncane umfanami. Umfana ko. Hayi nje ku industry art nothi kuthombe isibhakera. Hayi vini. Even ku birthday bash yami khona. Ukhona. Uyaperforma. But uyajawu mafana. Akudwa umfanami. Alright. Lile collab wena. Zile collab. Alright. Sakamnandi. Le ngoma lena thombani uzanga. Wena nje uyazenza izinto. Kanti ngoma leyo intshona lezanga wafa. Ethi ngithandana lezanga. Lapana ku music wena wasungene enkingeni phela lapana ngoba umuntu sehlabela ukuthi izanga leli intshona la wasuyenzweni. Ngithandana lezanga hayi lapana nje. Nxa uli artist ukhuluma le beat. I-beat lakho mina i-beat le ngikhuluma la ukuthi ingoma leyi ifunani. Okay. Then i-beat leseliniki chorus. Alright. Sengweka from there. Okay. Akuze abantu abaningi vele singathi ngamazanga bake bechayisana into ezinjalo nasikhuluma into ezikhona vele kunjani community ezitholakalayo ezenzakalayo but if usiyamukela phela nani music yayo bayishaya phela yeah bangamukela kakhulu bisha komkali bangamukela kakhulu awenza ukwenza kwabanye ukuthi bafika e-sports bar lapha nabethi bethiwe 3 dollars becingoma ukuthi idlale ndethi lasihlanya ngaba sithi hayi ingoma lisiyiso mezama ingoma uhamba ngaphela ngapha mephuma efika sidlala engeke ubanikeze bonke ama DJs imali but aplaza ngithola DJ uthi ngicela imali ukuze ngidlale ingoma yakho so wena ungakazuyenza i-collab lo Ovido yakho Ovido umuntu osegazi sibile sisonke asake sikhulume ngendaba yakho phela wena Ovido umngane wami so ngiyabe ngicela maybe yabe kwesikhathi nje amajita ukuthi yabona but wena esabi beef beef umuntu wepeace but abantu bathi phela beef ekhulisi art phela chomnami hora but Ovido hayi andinkinga aza kube le problem la kuma social media wayengaphosta ngaze ngibona ukuthi ubhorabhoro uyenza isombu xabane lo bani buyenza iso ukumanage njani because ayabona kwenzakalani la igazi ingathi futhi uyabona kwenzakalani umuntu ngambone ngathi lisahambelana hlukana la emchete zeceleni pushe phambili because thina ivision yethu sifuna ukuthi siye khatshana sawubona
even masenze music sebe lokho siqhubha kade sanibona ile featuring lo sesilo Mkololo lo bela. Alright, ngilama track ay 3 swa feature kade mina la. Okay. So sizaba le featuring lo JC. Okay. JC ngiyopela u94. Sizaba le featuring maybe before ifunction le. Kazange laba le featuring. Akuza kuba le something poster ukuthi feature or something. Hayi sasi sikuma shows kuphela. Kuma shows. Alright. Siyakhipha phela. Sasenza ama shows nje kuphela sisonke. Sala mina zabenza ukucela ujumpa la nje. Inkingi yeqaye. Hayi lana ngama elders. Alright. So when artist ungathi leli epic force leli artist ubest ugudu lo yembani. Umthandayo right wena uthanda ubani? Embona nogudu. Ingoma olalela ingoma zakhe ungathi lo ingoma lezi ngiyashaya endlini. Ingoma zama artists ngiyazishaya. But embona nogudu for art. I smoke I think embona nogudu mina. Okay, awunyakwazi art wena. Mina bese uzathi ngubhora bhora. Acho you know. Okay. Hayi vele angeke ukhithe uziqhakezeni. Alright. Kunomele uqhakazeni. Siyakhipha. So uthe isho mhla kabani? Mhla ka-30 May. Guys, asambeni embumezi mhla ka-30. La sesikhona. Mina ngiyakhona nje. Afuyi ibambe mic kodwa. But ngeke ubone udlala ama big dogs phela manje ngo-Obed. Nami safuna ukuya khona apho uDube ngingena ku art. Ngimfice vele khona ku art. Obed. Ngimfice khona ku art. So asadibana nje ku art kathi vele ngubhuti. How? So mina echino Thimba ngikhaya uphambili yena wayesemuva nga indlu yangibe sezamana studio. Okay. So umfowethu ngubhuti wegazi kumbe uthi wona kana yiba abantu abangikhulisayo. Alright. So now uzodiscover seli ku art. Azodiscover zu art. Ngincala zangambona. Yena umfowethu. Hayi mina ukuthi ngangikhula manje ngibuye edolobheni ngibuya mvakatsha. Alright. So umuntu engangimazi ngumna wakho ubukhosi. Okay. So ngoyaxhumanisana. But yakubuze nama ideas ukuthi mtala bengicala imfake lapha laphana umtala lile collab yini? Sile collab. Yeah. Sakamnandi. Sile collab. Kuthiwa yini ngoma singahamba YouTube siyidinge umbayeka ngene besafuna ukwenza. Actually Island ingoma. Okay. But si release engasikudala khona. Yeah, i-video yakho yini mbiyakula. I-video hayi wo process. Okay. Wo process. Asisebenzeni madoda. Senzeni sibonga wena ukubona lapho. Hayi lami kuyajabulisa. So lami lese ngingabuya ngithi ngifuna icollab uchacha malini. Kusuka kuhluphe nxa ukuthi khona uchacha umuntu ophila laye like njengomuntu leyabe lisuke lonke kudala kuba nzima ukuthi. So na alright. Ngosunjalo i-art uyibeka ngapi? It's yenza i-music art kuma business yiwo. Yaqala i-art kade si-business. Sifuna so i-business wenza malini collab? I-collab. Akuthi price yangu yabona. Mina ngendlela engihlonipha ngayo music. Alright. Yiko sithi mina nxa ngifeature vele yabe ngifuna 500. 500. Yeah. Alright. Nxa ungafuni 500 mara. So lapho kuyakusokumuntu lwana ukuthi yabo umuntu okukhulelayo okuphilelayo njengokuthi yabo Chita njengokuthi Brazil njengo-Obed so uDube uthi hayi uDube ngahamba ngayicela hayi ngiyaphusha mhlawumbe ama hours la niyakubamba endlini uyabona yina ama hours akhe ama trophy ayidana amaningi kakhulu ama trophy ayidana ayidana abadala labana alright ashara to Obed okay siyabonga mdala kulokunye athi ufuna ukuthi usibonise khona because alahleka phandle nxa kulokunye athi futhi usitshele khona sibatshele kuhle kuphumele khona. Hayi kungaqanga ukukhuluma mina ngokwami ukuthi ama artists eVictoria Falls ebambana ukuze into yabo iye phambili ibambile so lapho uhlupho yikulwa hayi kubambana nje ukuthi khona nxa bese izinto yabo bebambana bebe kube le unit wawunanzi bona bayabarekela ukulwa abantu balwa awubona balwa yini abantweni abadlali alright ama Top Kings wakwenza collab lapho ama Top Kings asikayenza collab but sake za recorder itrack yakhona isaphumanga mbona yomproducer Mr Africa utrigger Mr Africa mbani Mr Africa mbani omunye wama Top Kings bale studio bale studio okay so zake za process ingoma ngo 2022 asiya ingayenzi because ngabona ingoma irecord uyachiwe studio there's something wrong
Kwakuyini inkinga mdala? Ulusitshele vele. Ongakwaziyo ukuthi maybe umchini yakwanisa ukucrasha. So khona. Hawe. Bora. Umchina wa crash. Hayi angikwazi amiyaqala. Awukwazi. But wena wake wayenza follow up wabuza ukuthi ingoma emiyafa. Kubuya ingiyabo vele. Ingoma leyana sapho ngofika ngomani uthi kona se-studio nje. Sayibona kuyenza. Sichazeke nje ukuthi singama artists. Asiyenzeni something. Since sinjani sisenze something. But sicinga sithi hayi ingoma lana njani? Sinjani siyiphekeni katsha. La ipheka katsha. Asikayipheki. Kwahle kwaphela. Sesingapheke yini? Awuzasitshela kuyini la ukuthi uhamba. Akuna manje. Akuna nkinga manje. Awuzakwabela era yena. Kodwa wena ungashoot ama video ngama GTV Force. Ngishutwa yiyo. Ushutwa mbani? Ngashuta eDanica lenye ngayishuta uNigeria then ngayisendele eSouth Africa ya master ngoTurkey. uTurkey amthemba? Ya uTurkey nguyo. Singathi uTurkey nguyavusa uMakhazi ku-industry. Alright. So wena uzeni wathi uyithatha project wathi ni project sefuna uyithumela eSouth Africa vumela from iqasa ukuthi achomi iproject leyani mina mfu uyithumela zamamfundi master. Yakunazelela ku music kanti uTurkey nguyofuzela irecord ngale ngiyakhe machine. Okay. So ngamtshela ithumela ngapho kathi ngodonselana into yakufuna uphumanga. So ukuthatha ngapho umuse. Umtshela wena yenza khona ngapho. Kodwa ngathi letha ngapha back silungisise ngapha. So ivideo edla ngutaki. Iyo le ngitshela ngithanda lezanga. Onako yakho ngithanda lezanga ya master ya tuna yelungiswa eDanica. Oli. Quality yangu ni sharp. Quality yangu ni sharp. Guys, upora mdingeni ku YouTube andi vele upora everywhere. Ku TikTok. Upora official 01. 01 ngwani manje. 01. 11. Ayithi upora official 01 kulo 02. Maybe uzakuba pora. Yeah. Alright. So nawo singathi ufaka industry nguristo ya nguristo vibes. Ngiyakuthi ngene. Sawa mina ngathi idance ukuzuristo ngidance. Wena music yathi kuyini vele? Linkompo. Linkompo. Ispedi balesi. Umpedi upora. Ngathi ngisemzansi kahle ngiseSouth Africa Limpopo. So official language. Kwakule matrix otha ngamanyalo. Manyalo. Iyo ngathi aqala lapha amanyalo omchato lana. Alright. So ngathi aqala ngayithanda isound yabo. Okay. So lapha ngazovu ngazama ukuthi ayikick yami ngaze ngiyibambe kahle. Chrisos. Futhi lithune lonke. Ngayimfuthi encedisa. Ale ama big dogs ukuthi. Alright. But le collab lo futhi Chrisos. Ephumayo. Alright. Esayilungisayo sahamba salungisela ukuthi DJ beat sayirecordela ngale Zambia ku producer ka Oz. Alright, ulokuzeni uDats. Alright. Alright. Oh, that's nice. Okay. Azibeke lapho. But next time sizawubuza futhi usitshela ukuthi kwahamba njani. Mina sasizwisisanga wena ukhuluma ngawaqeda. Alright. Guys, uPorapora nje amazimtholeni ku YouTube zanthole ku TikTok, simthole wonke ama social media ukhona uPorapora ku iTunes, Audiomack, into zonke. Hayi. Siyayibongela. Yeah, uyibona imoto. Siyayibona imoto. Ayis. Big Force impete. Gino Slick Aslami. Ngiphume mapop.